megalayapost.news. Kiar lagi sembalang nari boy sek bakan top ya kiri boy youth federation bat ka federation of kasih jentian karo people na berhak skill kila kerpat ya ka sarkar Assam bat sarkar Meghalaya makin simkhia ba omde syuk ban sya pentot kinong lek wan leng ba kasrok ba national highway kum belajar mata kasih hajar ban babun kinong lek wan kila syakta bat sya pentot klem do yorung sya Assam kene ke jing kerpat ki arseng kamde setia tang ya ka sarkar Meghalaya bat ya ka sarkar Assam man penbet mardorno ikine ki hura bakta ya kinong lek wan hendai ka kerpat ru ya ki tourist ke Meghalaya bat na Assam bakini keren penbeng nama ladalong hakane kurkum kajing syakta kade ki paiba kham tam ka pangkastam ki bapule bat babe kam hagi banta jogi kam baper kini ki artli ki sengkelami ban kerpat nadu ka sarkar Assam bat sarkar Meghalaya bat kumjuru ya ki asosian na Assam bat Meghalaya bakin penbeng kane kam kade namar ba menta kasi klihar ban lejure ba jarban bat lalap ba kajing khang ki tourist association ka Assam bandung ya kali na Meghalaya sya Assam kalakta sya habro kiliang kham tam ya ki tu babe kam kerki kum haka pangkastam pada kiwi gijeng kam nakaliang bakit borlang syuting presiden ke FKJP Bernihat Sarkil batu vice presiden ke RBF Bernihat Sarkil ba Franky Reni kila kerpat jur nadu ka sarkar Meghalaya bat Assam bat kumjuru ya ki asosian na Assam bat Meghalaya bakin penbait no mardori ni kam kenang bakum kini gijinja kinam jasyu bakan peta ya kalek yawan jeng paiba lagade na Meghalaya ni na Assam kum ka FKJP Bernihat Sarkil barengkaru haka jing ya donlang buat RBF Bernihat Sarkil nilayo ban mi syakatika jaka kepala don peding ka jing bomilsu jimut ane ka jing kelumar hak kata ka benta hade hajorabat ya ka ba itu ki driver naki kalian ki turis Assam kila bat bila pendik ya kinangwan nonglet jong kini ki jong ka jala jingi te peding jingi ngidap ka jisusi berkarau nomor ba abang i hak itu ki benta marbun ba na peding ki beriu ki produk personam ki jingi bala syam jingi adu kata wat na peding ki bun ka bangila yo ban yakan berkiro kim sim layo ba kimut banlet sa kajong kidan bidon ka jong ka flight kidan badon ka jong ka exam ku jukiro kum ki samla pule kidan ka jong ka exam juki bagin likto exam sa ti seguati kuno nakadaw tung kutu jing jam na kim sim layo shu ban let hakate ka benta te na kaliang ka jongi ki arseng ni bu ka jing karpat jur sa ka association bat kumjur sa sarkar ba pin simkia ya kan ka benta bani penbait namar kan ka jing bom sujimut kade hak deng jong ki association ta jongi kum ki pajba nang makata ngi kerpat ya ke government bat kumjuru ya kinoilam jong ka association na jong tourist association na Meghalaya ka jongi bapin simkia mador ya kan ga benta nomor ba kajinge khamtam ngi mangi kumki basa ane habodar ngi habanya ngi sim ngi haban rumun mi seki sagohati malakas ngi te api jongi ngi kerpat jur ya pi ka government bat kumjuru association bapin penbait mador ya kan nang bensuk nonglei nongwan jong kane kadong kan haju kumjuru ya ka jala Meghalaya jungi borak wei jingi okbor ka jungi mena step bang ini ka jingi don ka jingi ki ka sien ka Assam turis te lem bat ka FKJP Bernihat Sarkil bat ka RBF Bernihat Sarkil nilai sakhi ka te por ka jingi ki bat nilai ya ka jingi jar jungi pajba ka te por ya kinong let kinongwan bagi siam ka jingi bat don ka jingi penki na ka Assam ka bajur te jing yi ka jungi ni ba ni kerpat ya ka sarkar ba kansim khia halor kene ka jing yi kanang ba kanumdan kana na ka jing songsi bat ya ka association yang ka Meghalaya bat ka Assam ro bakin de ban penbet madar ya kane ka jing yi ka jongki namar ngi ka jing yi ka jongki ka jing dunong ka de yo pajba mar ngi mane bun ki pajba ki ba nagi Meghalaya bat kali private kila shop thai don ki balik sa airport sa hospital la syam ki jingjar te de na kata kadaw ni ka jing ni don ya ka jing song pakam sim ka jungi bagin yami ba imbata ya kata ka jingja megalayapost.news